Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen non malama kai laki loke charlie ki thekinang son jong si loke charlie leawite monit hijana bongta monit pu nang hokabangawi lapenan parta loke charlie hempen chenglok loke thana bang phi bang phatum lapen ke charlie atum sitami missenangji Lason thak taxi nijang karbi anglong arlo lakha troxy koplem isi constituency ke parlo pon Kiruni Green English LP School laki ke theupu school kalilang lapen kaching tur oputa kalilang asabak arwi ke janganta lang inglum etiti kedam tang porahut Kiruni weekly market apartment ki hut pipon alangdong school anung anat pen lang kilipon atwardo bonta market anat hem ki kim kanglum pikajok lang kidam adim awi FC lang bimandedlo Hitia long mitang wal chisalam pon etsi radatum kisum chichak nangdo an parta loge charli also maratum barpi barso kidama hem anta inglum thaisi school adung arai anta comment to comment rank don edet ansi chamando las school than bang atum pen katuning ripona tenki sarva siksa abhiyan mate party hek pen SSA atum pusitami humri dam pen kimesen avar sai ki biponje apan Green English School than bang atum pen tuning ripon langkah seperti ke mana dah cuma train do macam ni, train bang walking kali dia dapat mana langkah macam ni. Ini train dom tu walking, kau tahu dah train macam mana tu? Lang mana kaya ke lang roy nak pada di sini. Ini bang lason kali dia lo, sama lang bang kau tak di mana ini ya, kita tu long loh yang ini ni problem. So kelas long mana ke dalam hal itu ada problem dia. News report KTV News. Karbiang long arlo perang ki klem bang atum apan ratcharia song pen danglok hampang asong lapen kapre beha ki klem atum kether ki habajok long ri arlo perang ki klem bang atum ki klem ki dam a okchikom rom pensi kai keta do thang nang koklo lapuson asai pen kachirai kom dunjia phan pura ki dam tang chitini phai ki thomarni Howrah Ghat Rongsupi town hall along perang ki klem bang atum chelangsi Howrah Ghat subdivision digital news forum amahang pathek pon Harsing rongpi kachari pon bangso mai long rensing kiling ahin pensi mai ki phalam thelapen kachitong dun aluhia tumaphan pachini pon mai along aluhia man pen KDNF mai pureti strong par kachitong dun along dihin rimbang donaldson timung pachithang chun bang clear hon tiso lapen saihem chun bang Stefan Teron chitong dun Bangso hut pinang an phirang ke atum ke klem kidam nangji lapen kachuri nangja puthak mayalong kachitong dun aluhi atum pen chithan chimum pon rinti mayalong chidon sarpen karbiang long life apherang ke harsing rong piaphan maipu darsing tera aphan dun maipu chunbang aphan rensing kiling ruptalining tipiaphan rap chunbang pen danglok kapre atum aphan arpu pek ponsi mesen pen arpu pek ponlo Pirangki atumaphan ahok pedabirta kapacitak ponalong jakwang kachapalong ponji lapen kaphere kawe pin pen rodalong an ahok pedabirta kapali damji aphansi KDNF amahang pathek ponlong lason thotsi non Howrah Ghat subdivision ang kangalong sitami lapuson pirangki aphan ke ther ke hap pon ahut kachisong dun thekji lapen kaphere re pin pen ahok pedabirta kapacitak pon thekji aphansi Howrah Ghat subdivision digital news forum amahang pathek pon lupusi KDNF mai pureti strong parpen ningje pon तो ini itu tentang Howrah Ghat subdivision ang kangalong Howrah Ghat subdivision digital news forum ini itu amang satu kanalong lo kalau bangso abang itu tentang por kami bangso Karbiang long digital news forum asong ang sese zakong itu kalong jehat aguarin sen kompono ini marga doknota Bandas Karbiang district lakukan kota pini ada Howrah Ghat subdivision along sebelah apa sih nomor sila bangso Howrah Ghat subdivision digital news forum along bangke non kinza ponji kilang jadi ponji kan Karbiang live news channel along rangke akhirnya harsing rongpi along masih jadi sarpen presiden hari Teknolog, lapen Vice President, apa ahin lang dalam pelote Vice President abang ke News Pass, Karbiang long abang abang ke Presiden abang ke itu, lapen Secretary abang ke Karbiang long News Channel,
along akiram ke fencing killing along with Masiwa assistant secretary sebagai secretary architect kono tapi nanti assistant secretary bangke talim along with masih lapan so agar subdivision digital orang Ijapon je bangke architect lapan tinangan architect bangke lapisan dona setelah bangke along with management kelang journey agency executive committee kami bangsi lah papeng pelang doan atau bangke kelas agency along with Nili Bangso Haraghat Subdivision Digital News Forum ke Japon pamilja phanabangke Nili Central Committee atoma longpen BD Sore Enponsi un anben misen pen ke claim kidam je phansi bor ipon popusi Haraghat Subdivision Digital News Forum mai puhar sing rongpi pen ninjepon Kan Haraghat Subdivision Press Club along mai puatu Central Committee hin pen apek konopot nil daning sampen tengkon lo lapente nili tumalong nili lasoa ku kedeng pen saya mus nami hopet ki paklang konji ke claim konji phanse nili hin penta isik kondiglo karam News Report KTV News Labang so kahumrida mapora hut bes karbiang long hamren rong sopia long em madhuram lekhe in church fishery thetan asai hem ki kimpon japan along in sompon he labang so long e ki sompon la ki ACCM Dr Tuliram rong hang akimanga tengsi bes karbiang long district hempi hamren rong sopi handloom and textile setami superintendent ki donang jalar puthot additional director si pedopon po walong e sompon Labang solong iki sompon amelong lakhaner kep hamren MEC constituency em Mongol Singh Timung pen ke chenglok BDC chairman lapen BJP long ke claim ke dama bang phu bang phiatum chetong dunrin ti si hamren rong supia long satami kaching thura saya phan claim dam pon Lapuson kaching thura sai angdeng kirapon khegapot hamren rong supia rata tum pen ke ACCM Dr Tuliram rong hangaphan akiro piponsi long iki somame mesen pen pachun pon ya por kimi komentu tong duine la sorteng penile tum chingwai ko ada superintendent office la bangke nono bangke assistant director office penalo posila da prabjin pen CM saraviteng pen kupon kasilalo ningarong mimi alam da hamren nono bangke inglong gusi bang na kubo sitame morning sike kelangmin naji a district ke west karbiang long hamren athela dang non towar pen non asamala pen chenglok MOS towar mukha astame CM sar pe daptaning je de lada tetan scheme non cheng kon pola non barika season ke parno ko tang te sili tum da west karbiang long long ke the iconic isi a place man ko la bangeni nge the do non li tum uwi ni tum tamil la so alam karbu no pending karong the piglo no pending ching sama the piglo ta du ga ve tame li tum chirap chitu do na ko asi milin ben dhan jela mang kalan gallo non la ba soning kanong boxi la ba pini along igi sompon la bangso office hema bangke patang iko la penke muning January along pena bangke ni pini kupon hip la penke muning ang bangke engelada post creation mo khat tangko la officer age theke the officer dopo engineer dopo assistant engineer assistant pilopuita ho officers tum dopo district officer ke lage dongek ko asolo ko se kaddo ko edanang do plan ko asila hello nilin ben khanje bang telepon ko pai ke melo asila non CM sar dotik elitum lahai elitum ke kelong ni hormu asam elitum longun labi asila do eta me tum hirjumi piduna ko tapen ke alang liphan ansu se ke paklem thege phanda me elitum jako horang kami pidun bon ko lanu ko News Report KTV News Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom